Ang trabaho sa mga pangulo, sama sa mga ginikanan, pari, mga managers, supervisors, mga foreman sa trabaho, atong mga government officials, ang word gyud nga ato dayong gamiton basta leader gani ka, bantay ang imong mga sakop. Magbantay kita sa atong sakop. No, ako dinhi magbantay gyud ko sa parokya, hasta sa mga parishioners. Magbantay ko sa mga tao nga gihatag nako. Bantayan. Si Kristo dili man ni pagbantay ang iyang gisulti ni Pedro, katulo niya gibalik-balik, ingon siya, atiman na ang akong mga karnero. Niya unsa may basihan pag atiman sa mga karneros Ginoo, kun nahigugma tas Ginoo. Unay gipasabot nga kung gihigugma nimong Ginoo, ang iya sang mga gihigugma atiman na. Niya kamoron nahigugma mo sa Ginoo. Kinsa dinhi ang nahigugma sa Ginoo ta sa kamot? Kamong wa mo pataas kamot mga yawanon mo. Unyag nahigugma mo sa Ginoo, giatiman ba ninyo ang iyang mga karnero? Sama ng inyong mga silingan na way balay, inyo bang gitukurag balay? Kanang mga way gikaon, inyo bang gipakaon? Abe, saman. Maingon din ka, ngigagod, alkansi ta na lakiha, yung mga standby man kayo na, mga buangon man na. Oy, mga karnero manas Ginoo, atiman na, ang mag-imong atimanon kadtong mga manager, kadtong mga negosyante nga naay mga sakyanan, kadtong naay balay og yuta, dili na tumoy atimanon. Ang atimanon kanang way iya, kanang way gikaon, hubo, sa panauban, giuhaw, masakiton, mga nabilanggo, mga way balay, mao na sila atimanon. Niya, unsaon man pag-atiman, matod pa ni Kristo, kaniadto Pedro, ikaw maoy magbakos, niya ikay magbuot, asa ka mo adto. Pero karon imo nang idupa ang imong kamot, og mosunod ka bisan asa ka dadon, bisan pa sa lugar nga wa nimo magustuhi. Na siya. Dili na kitay magbuot, ang magbuot na nato ang ato nang giatiman. Paragod ninyong mga inahan og amahan og nanamoy anak ng bagong nataw, kinsa may magbuot sa inyong oras pagkatog og pagmata? Kinsa magbuot? Kamo o ang inyong anak? Tubag. Ang anak ko mutig-ik naghilak ini kakaadlawon, matasag ka. Ana, kinsay magbuot kanus ana nimo ipagawas imong suso? Anak. Bisan kay dinhi simbahan usahay pagawas masuso kay siging hilak ang bata. Kakita lang noong pari sa bata. Bata mo'y makitaan. Oh na nga, ang nagbuot na nimo, ang anak na. Kanus-a man ka, kisa may magbuot, kanus-a ka musayaw. Uy, musayaw ka bisag way tukar, tungod sa imong anak, siging hila ka la sayaw-sayaw, yun, sayaw-sayaw. Kisa may magbuot, kanus-a ka mo kanta. Ang anak, kay nahigugma man ka, pero wa ka mahigugma, ihuog nas bintana, Nawa, di ba, hilom ko na. Pero di ka kahimo ana kay nahigugma man ka, imo mang atimanon. So kanang imong giatiman mao na nay magbuot sa imong kaugalingon. Muna din kisa may magbuot nako kanus ako mohonong pamaligyag slat. Kinsay magbuot? Ang parokya. Ang parokya. Og wa na ta dinhi project, mahurot na ni katukod ning gikinahanglan sa parokya, di na ko magpakauaw baligyag slat. Di ba?
Kauwaw ana magsigo, palit na mo. Nya juter ba kay mo palit? Tanawa si San Pablo diri sa atong unang pagbasa. Siya day nagbuot, asa siya ibutang. Ang nagdiscuss ang mga taong iyang gihigugma, sila Fisto, sila Berenice, kisa pa tong mga leaders, siya, saan man nako si Pablo? Siya, prisuha lang ko sana. Di ba? Apa pris? Wa, yun si Pablo. Priso lang sa siya. Nga naman, tungod kay ang gisunod ang Ginoo. Kinsa may nagbuot di ay pag-anhing Kristo dinhi, nahigugma na siya. Nahigugma siya sa mga tao. Kay matod pa sa John 3 chapter 16, for God so loved the world that He gave us His only Son. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, gihatag niya kanato ang iyang bugtong anak. Kinsa may nagbuot sa kinabuhi ni Kristo dinhi sa kalibutan, dili ba ang mga tao? Kanus-a siya tamparuson, kanus-a siya daygon, kanus-a siya kulatahon, asa siya patyon. Ang nagbuot, ang iyang gihigugma, ang mga karnero nga iyang giatiman. Mao nang gitawag siya maayong magbalantay, kay ang nagbuot siyang kinabuhi, ang iyang gibantayan. Lahi man gud ta usahay ang atong gibantayan, kitay magbuot. Una kanang bata nga imong gisayaw-sayaw karon, maura sa nang bataa ang imong kusion, inigdang tanag mga 3 ka tuig or 5 ka tuig. Maura sa na mga bataa ang imong sigihag boy-boy kadagko lang na inyong kaon, mga tapulan mong dagko, mga animala mo. Ana, kay ngano man ika manggoy magbuot. Muna kamo mga ginikanan, kinahanglan dili kamo maoy magbuot. Ang inyong buhaton ang pag-atiman, mo respond mo sa gikinahanglan sa inyong mga anak. Ako sang pare, mo respond ko, mo tubag ko sa panginahanglan sa parokya. Mo na ingong Ginoo, lain lagi magbakos nimo ang imong giatiman. Nakaron o tanawa, o gihigugma na nimo imong naong, kinsa may mutudlo nimo nga kiskisin ako? Ang imong kilay, siya na'y magbuot. Kolorin ako, ang imong buhok, kay mo may imong giatiman. Liguan ako, o ang imong lawas, mo imong liguon. Kay siya may nagbuot, ika din magbuot di ay. Pero wa niya nimo higugmaa, ay magkampat lang na imong naong. Tanawa ra gud na di ang mga tao nga wa gyud magatiman silang naong, ang buhok nagkuplit na sa buling, wa gyud masudlay niya, wa na ilis-ilis, maglakaw, magkupot pa gyud diri kay nahos-hos na. Ana, wa man na sila pakialam. Ang nagbuot nila sa dangilas ang utok. Bisag asa sila palakton, kanus-a sila mo katawa, kanus-a sila mo hilak, siging lakaw ang daan, ana. So, pasabot, kanindot di ay sa mahigugma. Ang tinuod di ay mahigugma, mahimong ulipon sa iyang gihigugma. Man ay ginigmaayo ha? Ang tinuod nga nahigugma, dili maoy magbuot or magdominate. Maulipon siya sa iyang gihigugma. Siya'y magatiman, siya'y mualagad. Idupa niya ang iyang kamot para sa iyang mga gihigugma. Una diri sa atong tubag sa Salmo, unsay tubag nato sa Salmo? Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Kaning trono pasabot ani unsa man? Symbol of authority. Throne god. Trono ba? Hain niya gibutang tuas langit. Unsa may gidaan niya dinis kalibutan, dili trono. Unsa man? Unsa yang gidaan dinhi? Unsa may opposite sa trono? Ambot lang ninyo unsa opposite ng trono. Dili authority ang iyang gigamit dinhi, ang iyang gigamit humility, ang pagpaubos, ang paghimo siyang kaugalingon nga alagad sa tanan. Mo nang ningon siya, mianhi ko aron pag-alagad, dili magpaalagad. Kita sad nga magsunod niya, mahigugma niya, maupod na atong isulti. Gi, lingian ang imong tupad. Gina. Ing na alagaran ti ka. Gina. Alagaran ti ka.
Iguli ros inyo katong nangatog dito, katong hubog pa kaistanan o pakamata, kablita to, alagaran tika. Ingon siya, kutaw kape nga to, ay kontiyan. Inom day kape, human day, alagaran tika, loto, mahaw ko. Ay mo sang papamahaw, di ka magyaw-yaw, papamahaw. Yung magpamahaw, ingon day, politiko red horse, ay mo na sang palitan, hubog na sa nairika, o niya. Ay na lang yun, alagaran tika. Nang anak ni mo nga kaadlaw na nauli, perting sigahas mata, kagot pag yung ipon, alagaran tika. Nga may ingon nila, sige ma, salamat kayo ha, politiko nga itong Shabu. Ay mo din palitan, suyop na sana. Nga imo na buhaton. Yung kadisad pa diroy, kung kadaot man na siya, si Kristo, gibuhat gina niya. Ingon tamparoson tika. Sige, tamparos lang. Yan. Amo kang hubuan, latiguhon tika. Sige, latigo lang. Amo kang papasanog cross, bugal-bugalan ka na mo. Amo kang purong-purungag tunok. Sige lang. Ana. Amo kang ilansang sa cross. Sige lang. Ana. Di ba? Yan, musunod mong Kristo. Uy. Sige, ang musunod ni Kristo manindog ta. Pagampo sa katawhan.